mainan lagi ini lagi aja. Ini cuma kanong ansin yang ditunrap nasi rom cuma kanong satu nampak lah konsumpo. Nasi yang itu kedua lah rasan YouTube channel kalian abang pulang pilih kami. Kalau untuk tahu Sing tumi ang rong Klim so peninon John Pantena makan lang mati iban tetang lak. Nikah batang teh, lepusin ang ketang, lepusin ang kedi, kejelik ang ri, timulik ang ri, aku pria tidak mau, aku mau tidak mau, aku pemahidi, ayah pemahidi. Nikah batang teh, nikah batang teh, mungkin di cepat conga, berang mau di cepat conga, dibaca yang nak kisah, kau nak kisah, kita bangun nak kenal, lalu jangan terkena, kita bawa doa, kita punya doa, kita sangka teh, kita sangka teh, lalu mari berdoa. Mari nasi nanti cemang Carlos. Kali itu berapa? 10 pasang coklo. Nasi itu. Kada kakek hai. Singkiran sa. Abi yang mau mas mobil. Ayam. Kakek hai singkiran. Alang di MC. Lantungan di cemang Carlos dulu. Lalu tumpah nampak apa? Deh. Ang soli menintak ang soli. Jo. Nikah batang teh, lepusin ang ketang, lepusin ang kedi, kejelik ang ri, timulik ang ri, aku pria tidak mau, aku mau tidak mau, aku pemahidi, ayah pemahidi. Nikah batang teh, nikah batang teh, mungkin di cepat conga, berang mau di cepat conga, dibaca yang nak kisah, kau nak kisah, kita bangun nak kenal, lalu jangan terkena, kita bawa doa, kita punya doa, kita sangka teh, kita sangka teh, lalu mari berdoa. Masudak. Oh, dan malinan na ke siksi mate market. Siksi na sa napaklang ito. Ano ka? Niya harmo pipitong ko man ang paklang kon effort niya.
dan mali lang iso ulit ang tunghap ni Chumangkat kasi video dapat jadi nang deh mau kapre video lain putar cetam punang video bang lain itu like commenting ni dan pen subscribe kelang namanya subscribe ignore so channel bang kapre na paklang kontak bom je phan nali tu kang honang pira channel bang subscribe ikut dan mali deh kadang